ég sé ekki vaknaði fyrir það þetta. Jú, þetta var einhverju sem við lögðum mikið traust á þessu til sko, þannig að þetta ætlum við líka bara að taka tvo. Já. Þú hefur sagt að þetta sé verða full. Það sé verða seinir. Þú ert að koma inn á síðan sér þetta ekki? Ja, gerir lappinn. Gerir lappinn. Þetta er ekki bara aðliðið þá fjóða eða? Ja, 3 ár að spila með mér. Og það er 3 ár að spila með mér, þannig að þetta er svona... Blandið? Ja, þetta er aðliðið en samt alltaf bestu sko. Já. Það er einhverju bestu að spila með frí. Hvað segir þú? Er það góðið ekki? Jó. Ég veit ekki hvað þinn frændið er. Já, það var mikið traust lagt á ykkur. En já, ég er líka að byrja að breyta þetta með þér. Hvað er þetta að segja bara? Sko, ég get alveg verið á lífinu með ykkur þegar hann kemur. Það er ekki fólk.
아웃카이입니다. 마이카.
Come
þetta aðra á káallinu, verður það einhverja gutt næst? Það verður ræðingi á hann. Það er bara einhvern snjúbolti, sko. Ekki? Já. Þannig að menn mega taka sér frí ef nenni ekki snjúbolta, sko. Hvað segir þið? Menn mega taka sér frí ef nenni ekki snjúbolta. Gott þess. Já. Snjóaði full mikið hérna, sko. Það var ekki verið, ekki? Ha? Völlin var móka, er þetta hýtavöllin? Það er alltaf smá hittavöllum en svo alltaf var eftir hann mikið þá var mókað á hann, sko. Það er ekki ljótt að koma aftur þegar það er snjóa svona ígila. Léttur fljór.
Bara eitt eftir. Það er hérna inn í kompið á hillunni.
you restart the clock, the time. Just stop and then new match. Okay. Yes. I'll write it down. Maybe after this I get another job as a comic. I don't think so. Eh? I don't think so. Why? I'm very good. Look, I use the sewing a lot. You know why you don't? Because you're not allowed to talk when you're here. So I don't think this is any job. I'm gonna kill you. Motherfucker. No, don't fight. Okay, so look. When a score comes, you put there, and then you put here. Hey, too much work, huh? Yeah, I know. It's plus heimalið or plus gestalið. Rotakáa is plus heimalið, Atomík is plus gestalið. Okay, but like... Look at it, put after the one. So, but the next match, how I start? How I start here? It's too much information to be the first time. Yeah. Especially because I don't expect. Yeah, I was expecting just control the time, all the stats. Yeah, I can start it. My game is next, but I can. Yeah, you can restart I everything. can start it. But tell me, you play at home or away? You play at home to plus to click on when you score. Yeah, I'm home. But now Rotakáa is home. I was thinking you were tell me. Yeah, I always are at home when I play in Akureyri. How do you pronounce Akureyri in Icelandic? Akureyri. Because I heard sometimes Akureyri or something. Akureyri is not good. Akureyri. Yeah. So finally I said something good. Not like coach. You need a coach. I said always I need a bus, but not a coach. Program is this? The software. Wirecast. Huh? Wirecast. Is recruiting also getting the stats? Just to broadcast live. And now we have to commentate as well. Say what's going on. You would have done it, of course. Yeah, because I love speaking. I cannot survive if I'm talking. So I don't know what's happened with Baldur. I messaged yesterday when Steini told me that he didn't show up. If he doesn't reply me today, this morning, I'm gonna post on Facebook, and everybody is gonna
He didn't come. I think Eric's mother said there was a misunderstanding between sheets on. It was a strange excuse. So when he's coming? Because about tomorrow, I think someone have to make twice. If I here, I can stay like now. To come. But no, we should be able to do it. Just get some people Tomorrow? today and tomorrow. No, but today, I think it's almost everything planned. No, yeah, it's one One gap. yeah. When? 13, 24. You take this match and my match, then they need to be able to come for one match. And then, yeah. So I have 3? No, Two. this one and mine. They were very big. How come? Very big. Come on. I don't get. Is it good? Are you using this anymore? Or this is for music? No, I'm trying to watch it and hear the audio. The referee is Danny. He's a first team player. He's injured. He injured this week. He's under 21 now. You can move this up. Like, only this. You
judgment. If they are here, Yeah, I go like